मीडिया कमेंट लाए हजिटी ड्राइवर सिंह हाइरे सिकी स्पैन ऑफ मसागी पीरियड से मी कैम सीगरगे कैम इंजुरी कोस्ट होग्रे लाइफ टाइम इंजुरी कोस्ट होग मैं हम यावग्रे नत्रा अदे गवर्नमेंट की लेंगाक सिगी हाइतारे को हुजिक लेंगाक सि हुजिक अखोय हुजिक हाइंग कई एक्शन लौरा रहे देदी मोमो हेंग थिंगरे को कमाई तो याना दो सिदा मो कोई फोकस तो होसेबा अदुसु मतम मतम की टेम्परामेंटल बेसिस तो चकिदोइनेबा अखोइना अदु दागरी पॉलिसी में परमानेंट पॉलिसी में तौतारी कमाई तौनी सिकुम माइना अखोय की तरको मतम द हैरेसमेंट पिरकुम द रेड हैंडेड फाब तारगदी मासी यामद्रबदा मोइद कई तौनी अदगी मा आइडेंटिफाई तौरगा अदगी ग्रुप तो कमाई तौनी कायदा गवर्नमेंट की सुमागी कैनोमा पॉलिसी अमा याउद्रदी सुंगा यारोइबा अदुना स्वाइगी पार्चे सुदा सुजे मिमोंदा मी नोय कापा यारो पुबि यारो हाय कंदा सुद पेनल प्रोविजन याउद्री सिदी मोय तौर मी तो फारग मोय मथकते तौनी हाइबगी एक्शन जे लौब ngamde हेबा हुजिक मी तरु फाबदु मेते एनी का फैमिली नि कब तो इदु नोनिंद्रा अदोग याम मो ओमना मी अदोग याम मी फाबदु मी ट्राई पन फाब कुनमरी फाबदु मो ओमना फारि ने मनी अदानी तो कमाइन थोइ नोबा असे मी अनिम गो फागरे आई हाइजे सिको अदना तौबो याबदु तौदोंग द गवर्नमेंट सु नोइन खंगे हाइबनिदा अना विक्टिम ओरिदी ड्राइवर अदुगा मसिगे फाइनल अबसिगी होगी क्वाडी वादोइसे प्रजा ज्ञान ताबिरेको अदुना स्वाइजिदा होरिसिदी तसेंगना लेंगा सेंट्रल लीडर हाइतारेको मरुइना मोय तौबो गाक्तनेना अदगी सिदगी अखोय ड्राइवर सिंह से कोई मणिपुर मनुंगदा कनो तौदे हाइरेगस दिवापुर दी टैक्स कलेक्शन सेंटर ने हाय नत्रो अदु तारगदी सांगरब 250 किलोमीटर मो जिरी लंबी सिददी मोय अदुम एनी टाइम एनीवेयर दुम तौंगमेदनको अदुना सरकार की मोयगी अदुगुंबगी तसेंगना मसि थेंगनसे हाइरगदी गवर्नमेंट सिंदरगदी सिदी मतम मतमगी याना याना बसपे पॉलिसी दा अदुम लेदोइनेबको अदुना अखोयगी लेंगा हाइतरेको मरुइना याम का हेन फ्री थाजंगरे हुजिकती अखोयगी बीजेपी लेंगा लापदगी दे का हेन फ्री थागरे 2023 दे अखोयनि खंगबदि पूरा फ्री थारे पूरा पालगुम मनि ग्रुप अमना आंग ग्रुप खरना मणिपुर से कंट्रोल तौरगा लेगरे हाइतारेको एथनिक ग्रुप अमदा बिलोंग तो हाइतारे मरुइना अदुगा मोइसिंग असिना चलाइबा मतम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोइ करी इंटरेस्ट लेबे नो मोइ मथकते एक्शन अमदा तौंगम दबसे अदुने हेबा अदुना लुरइदी हौजिकसु अखोइना येंगदौसे ताम 30 द कैंसिल अनि हारे गवर्नमेंट ने परमानेंट बेसिस द सिक्योरिटी पीसे हारे गसु गवर्नमेंट की पॉलिसी ने नत्रा गवर्नमेंट ना कमाइन तौदुना नोइसिगुंबा मा यानगी सीज फायर एग्रीमेंट ग्राउंड रूल खांगदे सुगी ग्राउंड रूल खांगदे नो हेक तरको मतमदा स्माइन तौब थेंगना मतमदा नोइ नतो त तौनी हाइबगी प्रोविजन अम तसु लेइत्रे अना अनि सि कोइ उंगमदे हेबा सांगरब मतमदुदा करीदे यानरे लाई नोइसे कोइ उब खक्ते दि सिक्योरिटी हेने पीनी मतक चाबा सिक्योरिटी पीनी हाइबा वाही सि नतना मदु युमफम दो नतना अदगी सिगी नागे बियाव दो गवर्नमेंट ना कंपेंसेशन खर पीनी मोइगी पैसा खर पीनी अदगी मोइगी कई लेहोरीबा फैमिली दे कई मु खुदुंग चाबा खर पीर कांदा अदमाइन तौरगा सुम लाप गाक्तने हेबको अरे परमानेंटली डील तौसे हाइगरदी परमानेंटली चटकदबा गवर्नमेंट की मीटिंग अमा सिदसु सीरियस ओइबम चंगे हेबको सिददी आइगी मागी मोइगी हाइबा कोई मिचंग मिखाई नाइदबदा या कोइ थेंगनरिबा वा फिल्म मयाम अदुगा मखोय थेंगनरिबा वा फिल्म मयाम सिदा लेंगा मतम मतम सिगी लेंगा कुसिंग येंगलिबा मियेंग अदुगा मसिदा इहो होरंबा हाइबा तारे डाइवर सिंह की दमकता होबिरंबा अदुगा मणिपुर मियाम की थेंगनरिबा इशू मयाम सिदा इहो होरिबा मियाम सिना इहो सिगी वारुसिन फंगदना सुम मतम मतमदा पक्लोन होरमगा सुम मांगखिबा इशू सिंग हि लोइसिलमदना सिगुंबा कोइगी सेसो सिंग तौरिबा सिसु मियामना सो वांग हंगनरि हाइबा तारे कमाइन लेंगा लौरिबा कोई टाइबर सिंह तौबिरबा थौदांग अदुगा मसिदा इहो होबिरिबा सेसो मयामना लौरिबा थौदांग अनि रोइबना कमाइ यिंबे केनो मांगसा हेंगा सा हाइसेबदो अखोइगिदी कितंग प्रोटेक्टिव होइगदवा यस हाइदी अखोइ हौजिकती कितंग याम एडवांस होइबा स्टेज अमदा लेरदना को अदुना हंदकी याना दोइसे सिददी सिगी ओनली सॉल्यूशन से कैनो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अखोइगी कैनो द परमानेंट बेसिस ता नेशनल हाईवे सिंग द पीने नबा हाईवे से देजिरे यानबगी युमफम होइगदबुनी
सिदा सामना पाउ बदन नुमाइना इंत गाप सो हुजिक सीआरपीएफ न गा चटपा गाड़ी जाम चटपा सिदा जो पैसा दो याई कोलो सो याव आई कैन ताइजेगे अदुगी मैम दो अखोदि दरकार होइदे प्रजा अखोदि उबिसु दरकार सु उइदे मरमदे अखोई इंटरेस्ट लेते मरमदे ऑलरेडी 20-30 इयर्स सिगी सेम स्टीरियोटाइप से कोई लाख रहा है अदन इंपोर्टेंट ऑलरेडी हदे याना गदे सिकमा याना दे याना बसिदि समाइना याना बि रो हनक्ति फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से परमानेंट बेसिस ता पीबी रो हाइबसिदि याना रसी सिगी मखादा कम कम पॉइंट ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी पॉइंट से कमाई तो दिनो हाइबसिदि जे पॉइंट अमा ने हाईलाइट तो बि रो से एवरी 2 किलोमीटर खुदिन की पेट्रोल पुलिस पेट्रोल आउटपोस्ट में कोई लिंगनी नत्रगना कोई याम प्रोनोरिबा जगह सिदा याम द्रबदे कोई सिगुम हाईवे पेट्रोल पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंफ्रास्ट्रक्चर याम सेटअप तौरनी हाइदना स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम की मनोंगदा पुलिस स्टेशन याम द्रबदा 120 सिदा क्या की चांगदनो थमने हाइबे उतुंबा अमा अदुगुंबा अमा याना हौसेबा ngam-ngam-dana अनोबो ओइसेबा यामु याना बि हौरबा सही तरा लेरगा कुन तोरगा लेरकान मदुन अखोय याना बदो दं थमौसेबको सही मंगा मनुंग मदु प्रोग्रेस रिपोर्ट तो येंगाकांदा अदु ओरगदि अखोय लंबी अम लाखनेबा मदम मतम की पॉलिटिकल कंफर्ट अमा सरकार कायदनाबा ngakhtang तोरगा दैरी लीडर खरा उनरगा अदुगी कनोदु लेतबदुननेबको हने याना बसिदि आई हाइजे ड्राइवर यूनियन की मीसिंग जो ताबी हो रहा कोई मैम सिंह खाना जहर से बको अरे नहीं भी हो रहा फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन परमानेंट बेसिस तक कमाई पी दे हाई बसिदे से याना भी हो अदुगी पॉइंट तो 1 2 3 हाईलाइट तो भी रहो से कमाई तो से एदी पुलिस पेट्रोल पुलिस स्टेशन सेटअप तो गुदो कराई कराई दनो आइडेंटिफाई तो मिनर सेवा अदगी दी सिदे से लेबा फोर्सिंग से अमो हाईवे पेट्रोल प्रोटेक्शन फोर्स काइना लिंक पे तो मुकुइबे याय अखोय की लेरिबा सिदगी अखोय तानिनेदी याम हाईवे कानादा बदे वीआईपी सिंगी सिफाई म्याम लेरे नको मोय म्याम दु कराय दनो यूटिलाइज तौनरगा नौनो रिक्रूट तौरिबा म्याम दुदी बटालियन अमगुंबदी यूटिलाइज तौबुसु यायदना अदरवाइज द याम कॉन्क्रीट ओइना लीडर सिंगना अखोय की ड्राइवर्स यूनियन की लीडर खंगदे ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन की खंगदे अदरवाइज याम कॉन्क्रीट ओइना ना हंदा की याना बदस फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से परमानेंट बेसिस ता हाई परमानेंट हाई बेसिस सही मगे स्पैन सुम लो सेबा सही होदन सही लोइबो जनवरी 1 दिन दिसंबर तांग 13 माथेबो हदाय बोगी तौता के अदुगी सेम रेप्लिका दु मथंग सुम फॉलो तो बियाइदना अदमाइन तौरगा याना रगदी अखोई बेंचमार्क सेटअप तो बंगमगनी अदु कादे अखोइना कंट्रोल तो बंगमगनी अदुना तागदो पुलिस स्टेशन अमा खक्तना पॉलिटिकल विल दु लेबियु मोय मैक्सिमम पावर पी एक्शन तौननबा अदु खक्तंग तौरगदी अदुम यानिन खले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदी अखोय आई हाइजेबदो सिदी पब्लिक ओपिनियन गार्नर तौबनी यारक्त्रगदी मोयदी मोय कयुंबा समटाइम्स ताननबा सरकार लेंगा ताननबा एक्शन तौरकनी अदुगा अदुगुंबो तौरपदुदी मतम मतम की सरकार मना पंगकांदे सोय हरपो ताबने अदुगा सरकार सु पॉलिसी बैंक्रप्ट होरगा लाखपदगी ngasi si फिबम से यौरिबनी इवन अखोय लाइबाक सिगी होजि ओरिबा फिबम सिजु पॉलिसी बैंक्रप्ट होरपदगी अदुम सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट सिंग द पॉलिसी बैंक्रप्ट होबदगी लाकना दो हंदकी पॉलिसी बैंक्रप्सी से तसेंग न तौगे न बीजेपी न तौबम लेरिबको लाइबाक थुवाइबदी यारोय मधुमती अखोय खंगनसी वा खितंग हाइबदा दुम खंगनसी प्रजा ज्ञान तासी काश्मीर तौदो अखोय मणिपुर तौदी यारोय अदु खक्तने अखोय हाइजगदौसी अदुदा ज्ञान तानसी याम फजब वफमनी हुजिक लेरि फिल्म सिदा मतम मतम की लंगाप कांग्रेस न पानगिब मतम दसु बीजेपी न पानम मतम दसु हाईवे द थेंगनरिबा खुदोंग सादब सिदा अदुमक तासिनदना अदुमक लाखरि हुजि हुजिसु थेंगनरि लेप लैतना लोइसिनब ngamdri मदुसिबु लोइसिननबगे हंदक संसिनगनि हारबे इहो संसिनबगे चप चाबा वरोइसिन फंगदना असुम असुम मतम मतम यानार तोखिबदु नतबा चप चाबा वरोइसिन अम पुरकपा मथौ ताई हाबदुनी याम नुवाइजे ngasi खना न यादब मोंदा सेल खाइबे हुजिसु खुगी हौखिबु मतम क्यादगे अदुमक सथरगा मसी पाउसि मियाम अदुमक तारगा मसी ड्राइवर के आम हाथ खिबा फारगा सेल पीदबगे दमकता दुगा गाड़ी के मई थागेबा मैम अम थोखर मतुंद हुजिसु दुम मसी की थबक से हंथरकद्रा मतम मतम दुगी लेंगाकपसिनो होनरमगा हुजिसु दुम मसी हंथरकद्रा हुजिसु दुम हेनगले ओइरे फिल्म से कमाई बे ngasi तो सिमोरी लेन थम गाड़ीदा टैक्स लौगी वफम से सी कोई मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंगदा कोई की अदुम तौरग लाए मरुइना कोई दी लाइफलाइन अनि लेबसिदा
makal makal gi road tax se dum lawi yes lalo luf mayam na dum lawi adu mapung oi bada se high river low river tax low river group mayam se noi na bharat sarkar ga mari noi leng na ba ngak tane yes karigino haita rega de 1997 da Bangkok agreement se NSA na am tawi sigi revised agreement se 2001 da tawi ada yanari se karino hai matam da party ani mangna civilian sing da mogi economic development da adagi mogi developmental work da madigi disruption tawduna ba hai basine maru iba sidai sida specifically point manga am khai dai adu manung da miyam dagi namjan nam thek tawraga paisa akoi extortion tawbu sidi yaroi hai basidi yam mayek senge yes later part amu suspension of operation lae sida cookie gi group sing arm group sing noi operate tawi sugi ground rule gi manung chan point 1 2 3 4 gi manung da aziki miyam dagi senkai tungkai to yaro extortion to yaro hai bane adagi amu sisina background ma pirini ko adugi mathakta ka main to ga hai matam da matam gi steering pyro hai basi drivers union na adagi truck owners drivers union adu welfare union adu mayam sina matam gi tawra lai yes namit mangani tawba namit tarani tawba tham tawba sang abada noi yawe matam gi leiba government duga moiga yane kari ground da yanari no hai basi di ekoi ngasi khangde adubu ekoi na ujabada mapan thongda u matam da security gi kano si provision si khara hengat na pirni na security fazana akoi pira kanda noi poche chingnabagi tawni haibadu da ngasagi true ngasagi akoi gi requirement no wang banina madudagi maram oidana ngasagi irang tawrumba natraga steering parent da budu matam gi lepki hebako adana si pulap se koina fazana punna yengta ri kai thoi marandi sigi mathakta haiba thokdok singsigi thokpa matamda Supreme Court ki directive lae Manipur High Court ki directive lae matam gi hoina adi restricted khoi ki preventive measures se lawro haidana court na directive pi if necessary ko kari university kharada di minimal use of force pausi na wona hai kana gumba even protester pok to we are the national high matang di Manipur High Court na pi gi ba court ke directive si yam phajam pi haidi lebak nungsiba mi singna public interest litigation ji PIL tor ko matam da Supreme Court yo Supreme Court isu pirakara aduga aina sidai sida koin udoi se khomi ba paisa kha ju phairo amma NSN IM India government na matam amda mother of all insurgency na khanjara bane adubu Manipur yo matam da madu gi proposition du Manipur yor ko matam da madu oibe yaroi da pot amani haina thugai garamani government of India na hojik thaina hairamba NSN IM mother of all insurgency du thupchan gare adu gi potuma adana koi rosi yengdoi se koi di kadang practical oina ko ni yengdoi ne ba lapses si karai deno matam gi sigumba enforcement tawrakpa natraga extortion tawrakpa namja nam thekna ba tawrakpa matam da driver sing steering paidre yanagre kaide yanai no haibe se akoina outwardly haide mapan thong da koina ubasidi only security gi provision je hengal hangani haibe ne adure lapses si karai deno 1997 90s da dai gi di irang se kankalakpa matam da gi di Manipur da sigi sankai thungkai se lambi di am kan tawre ba karai da lapses le gi ba maramdi adu itarage di party womenary heba su party womenary government of India di NSN IM gi ceasefire su party womenary NSN ke ga tawna su party womenary juf ka tawbu su party womenary adu tadi moi myam si kanai da sori no haitarage di government gi permanent policy um leite si counter tawna na ba si pura holo ne matam gi government na amalaga yana ba sapuduna chakre ba Hojik seriously government na masidai sida khoi gi permanently ka mind dil tawdegi haibe gi government gi policy ma roll out tor madi si thingane ba maram di Supreme Court ki directive laire praja myam waire sidai se lauri paisa myam se sigi final masigi burden se kana laktu na yes kana laktu na praja laktu na tro
adu taragadi general public the harassment oira even moi agreement itself to government party oriba moina madugi defecto kano akhoi defecto akhoi cognizance lo yare prajada comment lae hojiti driver sing haire siki span of masagi period chide mi kam sigurgi kam injury cost aura lifetime injury cost agu mayam yaura natra adadi government gi lengak sigi haitare ko hujik lengak si hujik akhoi hujik haying kai action lo ra dai di mo heng thingre ni ko kamai to yana do no sida mo koi focus ta hose ba adu su matam matam gi temperamental basis ta chakki doi ne ba akoi na adu da gari policy ma permanent policy ma tauta ri kamai to ni sikum maina akoi gi tarko matam da harassment pirakum da red handed fa ba taraga di ma si yam drabda moi da kai to ni adagi ma identify taraga di group to kamai to ni kai da government gi su ma gi kai no ma ama yaudredi sunga yaroiba aduna swai parche suda suje nuonda mi noi kapa yare pubi yaro hai kanda suda penal provision yaudri sidi moi toru mi du phara moi matak te tawni hai bi action je low ngam de ba hojik mi toru phaba du mete ani ka family ni ka to du no ning dra adok yama mo omna mi adok yama mi phaba mi try pan phab kunmari phaba mo omna phari ne mani adani tu kamai thoi no ba ase mi ani ngo phagre ai haije si ko adana tawba yabada da tawdong da government su no khange hai bani da ana victim already driver aduga masigi final obisigi hogi kwadi wa do se praja gyan da bire ko aduna swai ji da hori sidi tasengna lenga central leader hai tar ko maruina moya tawba ngak tani adagi sidagi koi driver sing che koi manipur manung da kanu tok de hare ko dewa put di tax collection center ne hai natro adu taragadi sangraba 50 kilometer mo jiri lambi si di moi adum anytime anywhere dum tawnga me dana ko aduna sarkar gi moi gi adu gum gi taseng na masi thengna se hairagadi government na sinragadi sidi matam gi yana ba chape policy da adum leidoi ne ba ko aduna aikoi gi lenga haitare ko maruina yam ka hena free thajang gare hujik ti koi gi BJP lenga la padagi di ka hena free tha gare 2023 dei de koi khang bade di pura free thare pura palagum mani group amana ang group khrana manipur si control to ga lai gira hai tare ko ethnic group amda belong to hai tare maroina aduga moi sing asina chalaiba matam da government of India gi moi kari interest lai be no moi matak te action amda tawngam da base adune heba aduna lure idi haujiksu aikoina yengadau se tang 30 da cancel ani hare government ne permanent basis ta security pi se hare gusu government di policy ne natra government na kamai to duna noi sigum ba ma yanagi ba ceasefire agreement ground rule khangde sugi ground rule khangde no hek tarko matam da smain to thengna matam da noi na to tawni haibe gi provision am to su leitre ana ani si koi ungam de heba sangraba matam du da kari da yanara lai no se koi na uba khakte di security he ne pini matak chaba security pini haiba wai sinatana madu yumpham do natana adagi si gi nage biaw do government na compensation khara pini moi gi paisa khara pini adagi moi gi kai lehori ba family da kai mu khudung chaba khara pira kanda admain tawraga sum lapa ngakte ne heba ko ade permanently dil to se haigar di permanently chakkadoba government gi meeting ama sidasu serious oibam change heba ko sidadi aigi magi moigi haiba koi michang mikhai nai da yam impartially act to bum change yes yam fazawa phangani hojik leiri ba film sida ihau hauga dori ba singa lenga ka yana ba matam da yamna thamoi se tung sanna oigada ba thobok sing paikalo mathau tai habdoni makha ta koin thengnari ba wa film mayam aduga makoi thengnari ba wa film mayam sida lenga matam sigi lenga ko sing yengliba mi eng aduga masida ihau holam ba ai ba tare diaper sing gi damak ta hobiram ba aduga manipur miyam gi thengnari ba isu mayam sida ihau hori ba miyam sina ihau sigi warusin phangdana sum matam da baklon horam maga sum mang ba isu sing gi loichilam dana sumba koi gi seso sing tawri ba si miyam na so wang hangnari ha ba tare kamai lenga na lori ba koi diaper sing gi to bi thodang aduga masida ihau hobiri ba seso mayam na lori ba thodang ani roi bu na kamai yingbe kena mang cha enga sa haise bu do ai koi gi di
kitang practical way gado ba yes hedi koi hojik ti kitang yam advance over stage am la le dana ko aduna handak ki yana do ise sidadi sigi only solution se kai no full proof security protection koi gi kano the permanent basis ta national highway sing the pin na ba highway se dai yana ba gi yumpham oi gado bune sidai sida samna ba badan mai na bo inta gap so hujik hujik CRPF na nga ga chatpa gari jam chatpa sida so ka sa do ya ko so I can tai jege adugi ma'am do ai khoi di darka oi de praja ai khoi di ubi su darka su oi de maram de koi interest leite maram de already 20-30 years sigi same stereotypes de koi lakh rai ta adan important already hada yana ga de kama yana de yana basi de dis maina yana bi ro handak ti full proof security protection se permanent basis ta pb ro hai basi de yana rasi sigi makhada karam karam point na full proof security point se kamai to dino hai basi de point ama ne highlight to bi ro se every 2 km khudin ki petrol police petrol outpost ama koi lingani natragana koi yam pro noriba jaga sida yam drabade koi gi siguma highway petrol post infrastructure with infrastructure yauna set up tawrani haidana stipulated time frame ngi manongda police station yam drabada 120 sida kaya kaya gi chang dano thamne haiba utungba ama adugumba ama yana hauseba ngamangam dana no anobo oiseba yamu yana bi horaba sahi tara lerga kun toraga leiraka na maduna koi yana bado dong thamhauseba ko sahi manga manung madu progress report to yenga kanda adu eragadi ekhoi lambi am lakani ba madam matangi political comfort ama sarkar kaidana ba ngaktang toraga daily leader khara unaraga adugi kano du leitaba duna ne ba ko handa yana basidi ai haije sin driver union gi mi sing chu tabi hora koi myam sum khana ja hora se ba ko ani naina bi hora full proof security protection permanent basis ta kamai pi de ge hai ba side se yana bi ho adugi point to 1 2 3 highlight to biro se comment to se this police petrol police station set up to go to karai korai dano identify to minna seva adagi di sidai se leiba forcing se amo highway petrol protection force kind of link up to mu kui be ai ai khoi gi leiriba sidagi khoi tani ne di yam highway ne canada bode vip singi sipai myam leire ne ko moi myam du karai dano utilize to na raga now recruit to give man to the battalion amagumba utilized to busu yaidana otherwise the yam concrete way na leader singna koi drivers union ki leader khangde truck welfare association ki khangde otherwise yam concrete way na handa ki yana badas full proof security protection se permanent basis ta high permanent high basis sahi amagi span sum low se ba sahi hodan sahi loibo January 1 na December tang 13 ma thebo ada bo gi tawta gi adu gi same replica do mathang da sum follow to bi aidana adu main to raga yana ragati ai koi benchmark set up to bongam gani adu ka de ai khoi na control to bongam gani aduna tagado police station da ama khaktana political will do lebi moi the maximum power pb action tawna na ba adu khaktang to raga de dum yanin khalle civil society organization sing di akoi ai haise bodo sidi public opinion garner to bune yarak tragadi moi di moi kai umba sometimes ta na ba sarkar lenga ta na action tor kani aduga adugum boi tor ko dudi matam ki sarkar na mana panga kan de so hor ko ta bune aduga sarkar su policy bankrupt ho rega lakh pa dagi ngasi si fibam si yori bane even ai khoi laibak si hoji ori ba fibam si ju policy bankrupt ho rega dagi adum subsequent governments in the policy bankrupt hoy badagi lakna do handaki policy bankruptcy se tasing na tawge na BJP na tawbum leiri ba ko laibak thuwai bidi yaroi madu madi khoi khangna si wa khitang haibada dum khangna si praja gyan ta si kashmir to do apoi manipur to di yaroi adu khakte ne khoi haije ga do si adu da gyan ta na si yam phajwa phum ni hujik leri film sidam matam gi lenga pa congress na pan gi matam da su BJP na pan matam da su highway da thengnari ba khudong sa da basida adumak tasina da adumak lakhri hujik hujik su thengnari lepa laitana loishin mangamdri madu sibu loishina na bagi handak sangsin gani har ba iho sangsin bagi chap chaba waroishin phangdana asum matam gi yanar ga to ki badu nataba chap chaba waroishin ma purak pa mathau tai ha badoni yam nuai jing asi